Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta koprske Bonifike. Čakamo torej na pričetek derbija 6. kroga prve lige Telemach med Koprom in Olimpijo. Nov obraz pri Kopru v tej sezoni odigral eno samo tekmo 90 minut proti Bravo, predtem pa je zanimivo igral v Indiji. Tu je priložnost za Koper, no žoga pa prek vrat, očitno je dobil udarec tudi. Podaja Lasickasa, Lasickas je nekako ujel formo, reprezentant Litve, ki v uvodnih krogih nekako ni bil na svojem nivoju. Lasickas ponovno, spremlja ga Osuđi, našel je nekaj prostora, Lasickas Sešlar do strela. In ostaja nič proti nič. Kotnik. Je šlo mimo Tofa, priložnost za hitro akcijo Olimpije. Nukić bo dobil tole žogo. Nukić, Kvesić do strela. Kar nekaj dela za Golubovića in Olimpija. Osuđi. Osuđi dobro preigrava. Osuđi, nevarna žoga pred vrata. In na pravem mestu Đorđe Crnomarković, en predložek, strel in obramba Vidovška. Kakšna obramba ponovno. Olimpija zaenkrat nima težav, no zdaj pa žoga vendarle izgubljena. Tu je priložnost za Kolobariča morda, ki se je odločil za strel. Crnomarković, Elšnik ponovno. Podaja skozi sredino, Sešlar, to zna biti nevarno! Sešlar je zadev, kakšna akcija Olimpije! Veselje na klopi Ljubljančanov, sijajen zadetek, Sešlar torej za 1:0, oziroma 0:1, 36. minuta teče na Bonifiki. Krasna akcija, odlična podaja Nukića za tale zadetek mladega slovenskega reprezentanta. Mogoče se moramo vrniti kar malo globlje nazaj. Celotna akcija mislim, da je začela prav od zadaj in nekako vse iz prve dve podaje. Zirkić, danes zanimivo, Olimpija precej bolj aktivna po desni strani, kjer igra Lasickas, ki je sicer nekako desni bočni branilec, tudi krilni napadalec po potrebi, no Zirkić je precej bolj napadalno orientiran, vendar vse skupaj se dogaja povsem drugače. Nukić zdaj je atraktivno. S tem pa vsekakor ogromno več prostora za protinapade Olimpije. Ja, in tu je eden izmed teh, Sešlar pri žogi podaja za Nukića. Je žogo poslal prek vrat. Sešlar. Sešlar. Nukić, domačini so prepričani, da je bil to offside, pa priložnost za Zirkića. Brani Golubović, tokrat pa dvigena zastavica. Morda celo poteza preveč nekaterih nogometašev Kopra na trenutke. Paris, dobro zdaj Kahim Paris, ki išče položaj za strel. Tu je priložnost za izenačenje. Toda Paris je zgrešil. To so že v denimo situacijah, ko bi se lahko odločili za strel proti vratom Vidovška. Še je nevarno proti vrati. Palčič. Šimčak s podajo. Razčistil je Milović, pa potem Koreja. Dovolj dobra poteza. Dovolj dolge noge ima seveda Francoz. Pa strel in zunanji del mreže se je zatresel. Bo pa to kot kaže. Je branil celo Vidovšek. Je pa dejstvo, da je to seveda še prva četrtina prvenstva. Priložnost zdaj za izenačenje. Ni veliko manjkalo. Rui Pedro, odlična podaja, brez prepovedanega položaja. Tu je priložnost za drugi zadetek in žoga je v mreži, 2:0. Spet pa strelec Sešlar. Vse povsod in na koncu je še drugič nagradilo. Imenitno tudi zaključek. Mislim, da ni šlo za prepovedan položaj, oziroma ne vem, ali bojo sedaj to preverili. Možda, kajti vsi goli se pravzaprav preverjajo. Z varom pogledamo. Mislim, da Palčič ostal. Ja.
In kakšna igra v 93 minuti. Na trenutke se je zdel Sešljar že malce vidno utrujen. No, pa potem tisti prejšnji šprint na sredini igrišča, zdaj tale poteza, torej sjajna predstava Svita Sešljarja. Za srčno borbeno predstavo tokrat se žal ni išlo, ampak verjamemo, da bo že naslednjič drugače. Hvala, Koper! Zoran Zeljković, krasen nogometni večer za slovenske ljubitelje tu na Bonifiki, verjetno z slabšim priokusom z vaše strani. Krasna igra enih in drugih, veliko priložnosti, veliko akcije. Kakšen je vaš vidik te tekme? Ja, tako kot ste rekli, mislim, da je bila zelo dobra tekma, gledljiva. Nažalost mi svojih priložnosti nismo izkoristili. Proti eni Olimpiji smo jih imeli ogromno in nogomet se igra za gole. Pač Olimpija je zadela, mi nismo in zasluženo zmaga Olimpije. Pred tekmo ste rekli, lahko obljubim, da bomo zelo agresivni, da bomo zelo dejavni. To smo videli predvsem v drugem polčasu. Ja, v drugem polčasu smo malo stopili na plin, ampak prej lahko smo dobili gol na neko postavljeno obrambo, nismo bili agresivni, dobro smo vedeli, kje so najbolj nevarni, ampak nogomet je igre napak. Še enkrat, imeli smo ogromno priložnost in nismo nažalost zadeli. Mi se ne bomo predali, vemo, da je prvenstvo maraton, ogroman je še točk, moramo se pač sestaviti in iti v nove zmage. Ne glede na vse, pa je verjetno za vse akterje, trenerje, igralce nekaj res lepega delati v takem vzdušju, spremljati takšno tekmo. Ja, mislim, da je res dobra reklama za slovenski nogomet. Če bomo šli v to smer, se lahko dvignemo. Pač ljudje imajo radi pač take tekme in mi bomo poskušali zadovoljiti, ampak zmagam. Mr. Riera, congratulations. We talked before the game that this will be a great derby between the great teams. We got it all right. Great, 3 points. And today, even if we have things to analyze and we can improve things, because this is our job. And from tomorrow, we don't have a day off. They were asking me for a day off. I said no. Tomorrow we have to train. But I'm gonna let them to celebrate tonight because they deserve this. They deserve this win. And they deserve to celebrate because football is like this. Will come some defeat, there will come some draws, and we have to be ready. But for now, 6 in a row is not bad. Yeah. Despite the result, can we agree that this was the toughest half for you in this season, especially in the second half? Koper are playing great, especially offensive, with a lot of pressing. Well, I will tell you the point in football. We were playing much better than them on the first half. Second half, they create more superiority players in the offensive part, but what it means that you are leaving some spaces on the back. So on the contract, as we could kill the game before, we could score 3 or 4 goals more. So this is football. If you want to risk, if you want to put more players in front, of course they will be closer to our box. But at the end, football is not only to risk. Sometimes I put the example at the halftime that when you take the car and you want to arrive on time to one place, if you have an accident or you broke your wheel, then you won't be on time. So sometimes it's not who is going faster, so he's going better, no, in a better way. So that's why in football we have to be calm and some moments that we knew that we're going to have some problem, but they will push us on the second half because they are losing. Okay, we put 3 center backs there to defend a little bit more these crosses and center zones. But then on the contrary, we had a lot of chances, and I'm really happy how we play. And it's normal that we will concede chances, and in the future we will concede goals. Until now, no. But the way how we are playing and the feeling that I'm having with this team is amazing. Yeah. Just for the end, I know that you don't want to talk about players individual, but just a few words about Svit Sešljar. Amazing. He did a game stratospheric, I will say, a game that he was so confident with the ball. And when you have a player like this, you have to use him where he is feeling more comfortable. Now you can see that he found this space, he found this position because
at the start of the season, you know, when you put him a little bit on the right side, but it's not on the right side. The right side is just to start the position, but at the end, where he's finishing, where he's feeling well that is inside, then he's attacking this position from outside. So that's why he's finding this position, and technically he's a fantastic player. So still young, he still needs to improve a lot of things, but he's on a good way. Yeah. Thank you very much. Iz tabora domačih je tu kapetan Aleksandar Rajčević. Izjemna tekma z obeh strani, polna tempa, polna priložnosti, na koncu pa z vaše strani grenak priokus. Vaša ocena? Res je, no, jaz mislim, da so gledalci imeli kaj za pogledati. Nažalost smo danes izgubili, mislim, da nismo bili pravi. Ne vem, mislim, da je pač zasluženo Olimpija zmagala. Bili so boljši, nažalost moramo pogledati, kaj smo delali narobe, to popraviti in pač čim prej se pobrati in spet zmagovati. Vem, da je takole hitro po tekmi težko iskati tiste ključne razloge. Govorili smo, da ne bo veliko priložnosti, da Olimpija ne ponuja veliko. Bi lahko rekli, da je bila ključna danes ta neučinkovitost? Pa tudi mogoče, no, jaz mislim, da smo imeli en moment, drugi polčas, kjer smo prevladovali, imeli neke pol priložnosti, tudi ene, dve, tri lepe šanse za zadet. Žal nismo tega izkoristili, na koncu dobili ta drugi gol in pač nismo se mogli več pobrati in na koncu Olimpija zasluženo zmagala. Rezultat gor ali dol, seveda z vaše strani, pa vseeno prava kulisa, prava reklama za prvo ligo Telema. No ne, rad bi se zahvalil publiki, res prišli so v velikem številu, nas spodbujali, res lepa kulisa, kot ste rekli. In pač se je videlo, no, pravi derbi za prvo in drugo mesto in nažalost smo potegnili kratko. Najlepša hvala. Spodobi se, da pred mikrofon povabimo glavnega junaka današnje tekme Svit. Z velikim nasmeškom ste prišli predvsem pred kamero, kako tudi ne. Šesta zmaga v nizu, brez prejetega zadetka, še en izjemen večer za Olimpijo. Ja, to, kar mi kažemo na igrišču, kar predstavlja cela ekipa, to je zasluženo od cele ekipe. To je res neverjetno, po vseh težavah, kar smo imeli. 6 tekem, 6 zmag, 6krat ohranimo mrežo nedotaknjeno, to je res nekaj neverjetnega. Še enkrat zelo učinkovita napadalna predstava, bi pa se lahko verjetno strinjali, da ste v drugem polčasu kar lep del precej trpeli. Koper je bil izjemno agresiven. Pa ja, sigurno, oni niso imeli drugi polčas kaj za zgubiti, oni so začeli napadati, mi smo se povlekli malo nazaj, ampak mislim, da smo iz proti napadom si ustvarjali dosti lepih priložnosti. Za konec še to, vem, da ne radi govorite o sebi, zadetek na derbiju, danes 2 krasna gola tu na Bonifiki, ekipi gre kot po maslu, najlepši tedni vaše karijere. Ja, sigurno, sicer je še mlada karijera, ampak to je res nekaj najlepšega, kar se lahko dogaja. Svit, najlepša hvala.